Kawazuru Nyakoromogi ni moko kuom jotelo mawuok e dhood oganda Jo-Maasai okone piny owacho mondo kik chun jopiny kod chanjo mar jamni michano tim e pacho ka. Negilose boma ma Narok tok ka machiegni ni jatend piny William Ruto ne oum nono gimomiyo ji seyo chanjo mar jamni. Jotelo bura bende osebedo kagolo pachgi e wi wachno. Ogandago wacho ni nyaka sirkal nen matut e wi chenrono kendo kik chun go jogo ma pod ni kod to gi wach mar chanjo jamni. Bende gimedo seyo sirkal e wi timbe madhi nyime mag teko oganda e pacho ka. Kulikuwa tuna wakati ambayo kulikuwa na kampeni ya kudunga ng'ombe kwa sababu ya magonjwa tofauti ili kuzuia. Hii ilikuwa ikifanyika. Kama ni hiyo ni nzuri, lakini ni watu kuhamasishwa waelezwe ni nini. Lakini unajua ikisemekana tu lazima nikusaidie, mtu atafikiria hii ni kusema nini. Lazima nikujengea nyumba. Hii itaingia, mtu ataona sijui kuna nini huko. Lakini wakihamasishwa ili waelewe ni nini unamwambia, watakubali. Hakuna viongozi wanaweza uzia watu kueleza watu wachanje ng'ombe ambayo inaweza lete shida. Inaomba watu waendelee, wasipige hii. Lakini pia ni mzuri, rais jana alisema wacha usilasimishwe, ukitaka kudunga, usipotaka kudunga wewe wacha. Nyakoromogi jodak ma Chema